Itemine ria kugacirithia urimi mwena uyu wa Kureso ya Rugongo, ruhonge rwa urimi na ukuria wa mimera guku bururi-ini ni rwambiriirie mubango wa guthomithia arimi njira cia kugitira tiri ndugakuo ni kiguo. Afitha wa urimi gicigo-ini giki aratariria mitaro ino iri irathie na mbere na kwenjwo igukorwo ikiguna arimi amuteri wa migunda yao ndugukorwo ugwati-ini wa kuhinja ringi, kuona mitaro ino niyo irithereragia kiguo riria kwaura na uguo migunda yao irikaraga irio minoru. Maji yamesababisha shida kubwa sana cause the place is a rainy place. Mahali ambapo hapa shida kubwa ni mvua ni nyingi. Na niguo kugitira tiri aratariria arimi ni maramukira miungurwa ya matunda o ndumwe na itina cia nyeki iria igukorwo ikihandwo miena-ini ya mitaro ino. Tutadistribute miche ya Hass avocado 28,000 seedlings za Hass avocado. At the same time we have 100,000 seedlings ya Grevillea robusta, ambayo ni a very good agroforestry tree. Arimi aria magunikite na mubango uyu ni hamwe na ikundi cia atumia na mbeu njithi aria mamukirite kigina gia kumahotithia urimi-ini wa mimera ta waru. Tukifuna viazi mzuri tutaiuza na ile ingine tupande, kila memba atanunua, ile pesa tutapata tutajaribu tununue hata ingawa shamba ingine. Aria magunikite na mubango uyu maratariria mari na mwihoko wa magetha ma ndanduku mwisho-ini wa kimera giki. Ninajaribu hata kupanda kama mahindi, unakuta kuja inang'oa hiyo mbegu hata kama ijamea, inatelemka yote. Nao arimi a mahiu aria matatigitwo na thutha maratariria ni makoretwo magithomithio njira cia kiriu iria ikumahotithia kwandandura urimi wao, makiuga riu ni manjitie kuona maciaro. Siku hizi maziwa imekuwa juu na tunafurahia, nyumba zetu hazina shida. Hata watoto walikuwa wameshikwa na marasi wengine kwa shako, hata wale wa mama tumeleta wadogo. Siku hizi watoto hata ukiingia kwa nyumba kuna furaha, hatuna fita na wazee. Mwena-ini wake murugamiriri wa ruhonge ruru kaunti-ini ya Naikuru Peter Githunguri makiria ma andu 20,000 kuma wadi 20 kaunti-ini ino ni magunikite na kigina kuma ruhonge-ini ruru. So far Nakuru County has disbursed 12 million shillings to identify 11 producer organizations, and a total of 38 million shillings will be disbursed as part of the enterprise development plans. Gerifo Tera Kameme TV, Jetagwa Muringi wa Gure.